বড়ো জাতিৰ প্ৰতি যথেষ্ট কাম কৰি থৈ গৈছিলে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু পত্ৰপ্ৰদান আছে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ 164তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ লগতে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম ট্ৰাষ্টে এইবেলি আমাৰ যিজন ফৰেষ্টমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি জানে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াক গুৰুদেৱ কালীচৰণ বঁটা দিবলৈ দিল্লীত এই পুলিচ কলনীৰ এই অডিটৰিয়ামত আয়োজন কৰিছে মই ট্ৰাষ্টক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ যিটো কমিটি আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে দিল্লীত যিখিনি আমাৰ বড়োসকল আছে তেখেতসকল আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ইয়াতে মিচিং জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সংগঠনবিলাক আছে সবকো লৈ পেলাই এইবেলি জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰাৰ লগতে যিটো নেকি বঁটা প্ৰদান কৰা কাৰ্যসূচীটো খুব ভালকৈ তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগৰ পৰাই তেখেতে বড়ো জনগোষ্ঠীটোক অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা কেনেকৈ বচাব পাৰে আৰু আমাৰ সমাজখন এটা সঠিক পথেৰে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যিবিলাক সেই সময়ৰ ভুল কামবিলাক আছিলে মদ ভাং বা বিভিন্ন তেনেকুৱা প্ৰথাবিলাক আছিলে সেইবিলাক দূৰ কৰি এটা মানে পৰিৱৰ্তন এটা ৰিফৰ্মেশ্যনৰ মাজেৰে এটা ভাল সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলে অকল ধৰ্মৰ লাইনতে নহয় তেখেতে সেই সময়ত বেলেগ বেলেগ দিশতো শিক্ষাৰ দিশতো বা বেলেগ দিশতো কেনেকৈ সেই সময়ৰ পিছ পৰি থকা বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা বিভিন্ন আঁচনি বা বিভিন্ন চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে বিভিন্ন কামৰ দ্বাৰাৰে তেখেতে চিন্তা কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত তেখেতে বহুত সফল অৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিছে আৰু আজিৰ সময়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীত আগুৱাই যোৱাত তেখেতৰ বহুত ডাঙৰ এটা অৱদান আছে তেখেতৰ যিটো ফিলচফি যিটো দৰ্শন তেখেতৰ চিন্তাধাৰা এই সময়ত ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰেৰে যিখিনি চিন্তাধাৰা তেখেতে আগত ৰাখিছিলে সমাজত সেইখিনি আজিৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বাণীৰ নিচিনা হৈছে আৰু সেই বাণীটো লৈয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে আজি পৃথিৱীত বিশ্বত বড়ো জনগোষ্ঠীটোক এটা এডভান্স জনগোষ্ঠী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এটা সপোন ৰচিবলৈ আজিৰ সময়ত আমি সকলো মানে ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তীৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মক যিটো আমাৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ অন্তৰৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান মই জনাইছোঁ এটা প্ৰশ্ন আছে दैदेनगिरिफ्रा एबा आगोलनि सरकारफ्राव जायफोर दङमोन दिनै गुरुदेवनि जोनोम सानाव आं बेफोर खोथाखौ बुंनो सानाखै नाथाय दुखुनांथावा बेनो जे गुरुदेवनि बिथांखौ गोथै सहखौ बा बिथांखौ जेराव दोनदोंमोन बे जायगाखौबो फोसाबाखै माइ दुब्लि जानानै दङ आरो गुरुधामखौबो फोसाबाखै बिनिखायनो थांनाय बोसोरनि जे फाइनान्सियेल इयाराव जोङो 3 करोड़ रां हमदों जे बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय देग्लायबो जोङो हमगोन आरो गुरुदेवनि जि गुरुधाम बेखौनो बयनिख्रुइ फार्स्ट फोसाबग्रोनांगो होननानै जों सानदों आरो बेवहाय गेस्ट हाउस बानायनाय अडिटोरियाम बानायनाय लाइब्रेरि मिउजियामनिफ्राय लानानै प्रेयार हल बानायनाय गासैखौबो जोंहा ट्रास्ट आरो आफादा जोंखौ बुंदों आरो बे हिसाबैनो जोङो बेखौ बानायनानै मेक्सिमाम फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव गुरुदेवनि जिखिनि माखासे सोरजिनांगौ बिथिंफोर इन्स्टिट्युसनफोर बेखौ सोरजिनायनि थाखाय जोङो आखायाव लागोन बेखौ बोरैहाय रैखाथि होनो हागोन बेयो साननांगौ बाथ्रा खारन ब्रह्म बर्डिंनि जि बाथ्रा बेखौ बयबो मिथिगौ जि समाव प्रटेक्शन होनांगौमोन बै समाव होआखै नंखायनो बे जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ दा आङो आसाम सरकारजों रायलायबाय थादों जिहेतु बियो बिटिआरनि सिङाव गोग्लैया बेखौ जेरैखि जाया प्रटेक्शन होनांगौ आरो बेवहाय मोनसे फसंथान लुनांगौ होननानै आसाम सरकारजों सावरायबाय थादों आरो देग्लाय बोसोराव बिथांमोना जुदि जेबो इनिशिएटिभ लायाब्ला जोङो बिथांमोननि हेल्प लानानै बिटिआर सरकारनिफ्रायनो ब्रह्म बर्डिंआव जिखिनि जोंहा हा दंबावो बेवहाय माबा मोनसे फसंथान लुनायनि थाखाय जोङो देग्लाय हाबा मावगोन दैदेनगिरिफ्रा एबा आगोलनि सरकारफ्राव जायफोर दङमोन दिनै गुरुदेवनि जोनोम सानाव आं बेफोर खोथाखौ बुंनो सानाखै नाथाय दुखुनांथावा बेनो जे गुरुदेवनि बिथांखौ गोथै सहखौ बा बिथांखौ जेराव दोनदोंमोन बे जायगाखौबो फोसाबाखै माइ दुब्लि जानानै दङ आरो गुरुधामखौबो फोसाबाखै बिनिखायनो थांनाय बोसोरनि जे फाइनान्सियेल इयाराव जोङो 3 करोड़ रां हमदों जे बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय देग्लायबो जोङो हमगोन आरो गुरुदेवनि जि गुरुधाम बेखौनो बयनिख्रुइ फार्स्ट फोसाबग्रोनांगो होननानै जों सानदों आरो बेवहाय गेस्ट हाउस बानायनाय अडिटोरियाम बानायनाय लाइब्रेरि मिउजियामनिफ्राय लानानै प्रेयार हल बानायनाय गासैखौबो जोंहा ट्रास्ट आरो आफादा जोंखौ बुंदों आरो बे हिसाबैनो जोङो बेखौ बानायनानै मेक्सिमाम फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव गुरुदेवनि जिखिनि माखासे सोरजिनांगौ बिथिंफोर इन्स्टिट्युसनफोर बेखौ सोरजिनायनि थाखाय जोङो आखायाव लागोन
बेखौ बोरैहाय रैखाथि होनो हागोन बेयो साननांगौ बाथ्रा खारन ब्रह्म बर्डिंनि जि बाथ्रा बेखौ बयबो मिथिगौ जि समाव प्रटेक्सन होनांगौमोन बै समाव होआखै नंखायनो बे जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ दा आङो आसाम सरकारजों रायलायबाय थादों जिहेतु बियो बिटिआरनि सिङाव गोग्लैया बेखौ जेरैखि जाया प्रटेक्सन होनांगौ आरो बेवहाय मोनसे फसंथान लुनांगौ होननानै आसाम सरकारजों सावरायबाय थादों आरो देग्लाय बोसोराव बिथांमोना जुदि जेबो इनिसिएटिभ लायाब्ला जोङो बिथांमोननि हेल्प लानानै बिटिआर सरकारनिफ्रायनो ब्रह्म बर्डिंआव जिखिनि जोंहा हा दंबावो बेवहाय माबा मोनसे फसंथान लुनायनि थाखाय जोङो देग्लाय हाबा मावगोन